So'zlarni boshlaylik. Kelgilar. Birinchi temasi nima ekan buniki? So'zlarning temasi. Shiktan. 식당, Shiktan. Bu nima shiktan degan? Kafe, restoran, ha? 카페. Kafe, restoran. 자, 아, 하나 давайте kelgilar. Ulan tavır, sanda so'zlarni so'raymiz. Javob olsa birinchi. Birinchi so'z. O'rin bordik. O'rin yo'q. 자리가 있다, O'rin bor ekan. Ko'rinurmi yoki? 자리가 있다. 네, 뇨ken 자리가 있다. özgürlüğünde 자리가 있어요 deyilsa 있어요. 맞아요. 자리가 있다. 자리가 있어요. 여기 보세요. 한 사람이 앉아 있어요. 두 번째 사람이 앉아 있어요. 여기 뒤에 앉다. 뒤에 있- 뒤에 자리가 있어요. 네, 좋아요. 그 다음에 이제 자리가 어떻게 됐어요? 사람이 들어왔어요. 앉았어요. 자리가 없다. 이제 되긴 уже 되겠어? 이제 자리가 없어요. 맞아요. 자리가 없어요. 자리가 없어요. 자리가 있어요. 자리가 없어요. 음. 딱. 긴기. emniken 이것은 뭐예요? 메뉴판, 이 메뉴잖아. 메뉴판. 메뉴 기탭체사 메뉴판. 긴기 içinde yazılgan уже tamaklar 메뉴, basminin 메뉴. menü ne? 긴기 Gürüşçe tamak деген söz değil 밥, mi? 밥, Pap 밥, ne? Gürüşçe tamak деген bu pap деген söz 밥. gene. Hı hı. Keyingi söz. Salatlarda ne deymiz? 반찬, 반찬. 반찬 deymiz ha? 반찬 deymiz. Ne? Keyingi kaşık. 숟가락 맞아요. 숟가락. keyingi semyeken palычка. 젓가락, 네. 안녕하세요. 젓가락. 젓가락, 숟가락. 젓가락. 숟가락. keyingi oturuv деген söz ekan da. 안다, 안다, 안타. turuv ekan ha? 안다, Qancha o'zgaradi? Anta. 안아요, Anchayo deb anjayo. O'rtasida turadi. Anjayo. Ayo mijoz qo'shdiq. Uchoqni mijoz. Anjayo. O'tkinchi qanday o'qiydi? 앉았어요. 앉았어요. 예, 왔어요. 미쳐서 거실 봤다. 앉았어요. 어두둔 못 봤다. 긴 게임예. 거르다, 단도, 고르다. 단도 그냥 메뉴는 açıp tanıdıra 고르고 있어요. 고르다. Qancha o'zgaradi bu? Kichkina boshqacha. Bu ne o'qiydi? ri jo'q bo'lib ketadi-da. Shunday yetishtirib keladi. Korida deganchi misolichi. Parida tez degan so'z to'pchi. Или suluv degan sinatosh kelib qoladi. Yeppida, biroq yeppida boshqacha o'zgaradi-da. Bu yerda именно ri degan so'z, ri degan tamg'a jo'q bo'lib ketayotganda qol двойной l ga aylanib qolgan. Ko'rdinglarmi? R'zichi. 골라요. 인니가요 qo'shdik sebebi bu yerda o borda ko degandachi. O'shaga 골라요 bo'lganda. O'tkinchi qanday bo'lib qoladi? 골랐어요. 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 단다감. 골라요. 자, 긴 게임님 뭐예요? 시키다, 자카스로다가 시키다, 했냐? 시키다, 시키다. 두라. 맞고 두라. 시키다 디소 일이 다 그래요. 어떻습니까? 주문하다, 유능을 가도록 잘하우스. 주문하다. 주문하다 이게나. 이게 주문하다 보소 뉘어스 그래. 무추차가 주문해요, 주문해요. 주문해요. 이게 시키다지. 시키예요, 시키예요. 시키예요. 메스 맞고 들어메스. 시켜요. 이 öz жалғыз тұрған үшін 이 요가장과 시켜요 болып қалса 시켜요. 시켜요, 시켜요, 시켜요. емес 시켜요. 시켜요, 시켜요, 시켜요. 시켜요. заказ қылып ма? доставка қылу, 시켜요. жеткізу. 배달하다, 배달하다. 배달해요. 네, жаттап сендер. Бердік қой, задание бердік, мен жазып жібердім ғой. Бүгін жаттап алсаң қызықсыз болады. жатташ керек ошон үчүн. 배달하다, 배달해요 뭐었겠네? 자, жақсы. 배달해요. 배달했어요. 네. Так. кийинкиге 자, байланыштырабыз.
Test байланыстырасыз. Уже естедік. Қана Ерлан бірінші сөзді, ақырғы сөз не? Төртіншіні. байланыстырасыз. 숟가락, 맞아요. 자, 기인기 쌤, 놈니 üçüncü. 젓가락, 예, 맞아요. 기인기 쌤님. 밥, 밥, 나 그렇지. салат не 어떻게? 밥, 반찬, 자, 이렇게나? 반찬, 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 반찬. 예, 반찬. Так, эми грамматикаға өтөбүз. Ыллеё деген грамматика экен. Ыллеё. Бул эмнени түшүндүрөт болду экен, а? Ыллеё. Эгер биз суроо берген учурда көп колдонулат да. Анан ыллеё жооп берип атканда, эгер өзүңөр бирдекени кылгыңар келсе, мындай. Кылгым келди дебейсиңер, мен мындай кылам деп айтасыңар го. Ошо ыллеё болот да. Мен мындай кылам. Ыллеё. Мисалы, азыр биринчи сурообузду карайбыз, а? Суроо беребиз да бирөөгөчү. Мындай кыласызбы? Кыласызбы деп туруп неме кылабыз, бир предложение айтабыз да, мындай кылалыбы депчи, мындай кылалы депчи. Так. Мисалы, бул кайсылар кошулат экен? Этиш деген. Etişke. Этишке кошулат. Этишке кошулат да, бизде эки түрлүү этиштер бар, Патчим бар жана патчим жок этиштер Paçım yok. бар. Мисалы алсак, патчим жокту карайла. Патчим жокто. Так, машида. Эмне бул? Машида. Бизде мүчөлөр Maşıda iki. каяка коюлчу эле? Maşıyor. Даанын Maşı, ордуна. Анда кандай maşıyor. кылат? Maşıyor. Мына мүчөн коебуз да, машоё тура учурчакта. Азыр биз эгер бирөөдөн сурай турган болсок, суу ичелиби, ичесиңби деген сөз да, ичесиңби деп сураганда. Maşılıyor. Ачим жокто ылы кетет да, көрдүңүзбү? Машиллеё болуп калат экен, а? Maşılıyor. Ма실е요. Ма실е요. Эгер патчим бар сөз болсо, мисалы, моктаны алалычы. Мокта. Бул эмне мокта? Тамактануу, Bir. патчим бар болгон үчүн бизде ыл коюлуп калат. Moguleo. Могуле요. Moguleo. Могуле요. Ушундай экен. Ма실е요, ичесиңби? Могуле요 деп суроо койсок болот экен, 먹을래요? 믿을게 미사라. 피자 먹을래요? 피자 아니야. 피자. 피자. Yes, yes. 피자. 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 너희들 Aa, 봐요. 피자. мына өзү сөз yazdı. айтып 피자, 피자. билбесек дагы догадка кылсып алат, ойлонуп тапсып алат. 피자 먹을래요? 피자 жейсиңби? 피자 마실래요? 피자 마실래요? 된다. 피자는 ішпейбіз туурабы? эмнени ичип 먹을래요. 뭐다? 피자 먹을래요? 아니, Mul. 소면 айтсак болот. мисалы. 커피를 마실래요? деп акеп беребиз да, мындай кылып, предложение кылып келебиз да. мындай ичесиңби? кофе 마실래요? деген сөз болот да. көрдүңбү, жөн эле бул суроо экен да. бирөөгө бирдекени сунуштаганда кофе 마실래요? 먹을래요? 갈래요? эмне ал? 갈래요? барасызбы каяка, мисалы айтабыз. 프랑스 갈래요? 프랑스가 барасызбы? 프랑스 갈래요? 가요. кеттик. 가요 десек болот да. 프랑스. 아니면 силерге 한국 갈래요? Yok. 그러면 공부 열심히 하세요. 가고 싶으면 공부 열심히 하세요. 또 약속 시키래가. 네. 먹을래요? 피자 부탁하겠어. 어깨나 커피 마실래요? 이게 됐겠네. Так, түшүнүктүүбү бул? Бул жөн эле суроо берген. Экинчиси бул ыллеё, бул бирдекени биз өзүбүз мындай кылам деп айткан учур болуп калат да. Бул суроо эмес. Анда мисалы мен Кореяга барам деп кантип айтасыңар? Hangi 저는 한국에 деген 한국어를 деген 다리 틀린 못 봐. 한국에 Korea ана hangi A мүчөсү бул кайсы мүчөдө? 가 мүчө. ya 저는 한국에 할래요. 갈래요. 네. ошондо мындай болуп калат да. мен Кореяга кетем деген болуп калат да. 저는 한국에 갈래요. 저는 한국에 갈래요. мен Кореяга кетем. мындай чечим чечилген да. өзүбүзгө чечим кылып туруп кетем деп айтып атабыз да. 저는 한국에 갈래요. мен или тамак жеп атканда силерге тамак айтат да. 피자 먹을래요? или 피자 먹을래요? 아니면 피자 아니래? 피자 Pizza. 먹을래요? 아니면 다른 음식 뭐가 있지?
스파게티 먹을래요? 스파게티야? 스파게티 먹을래요? 네, 스파게티 되게 타마가? 피자 먹을래요? 스파게티 먹을래요? 네, 탄다져서 실례가 있다는 말. 저는 피자 먹을래요. 뎁 단어사 보았겠나? 저는 피자 먹을래요. 맨 피자지. 지임 되게 먹었다. 지금 geldi емес 지임 деп 봤겠다. Бұл жерде ошо бұл жерде өзүбүз айтып аткан учурда суроо эмес, өзүбүз айтып атканда бул мен мындай кыламын деген маани болуп калат. Эгер суроо болгондо сунуш, бирдеке жейсизби, мындай кыласызбы, ичесизби, ойнойсузбу? Суроо берип атканда эми 저는 эмес анда. 저는 한국에 갈래요? 그러니까 그냥 버렸으면 네, 한국에 갈래요? 못 봤겠나? 춘득분 이해했죠? 저요. 이미 미탈단 깔아야지. 두윤다 뭐고. emne otgan? Ылле요 받침 barda ылле요 otgan. No birinchi so'z ne degan so'z? Ikkita. Bu emne? İkta. O'qiysunmi degan qanday o'qiyotgan? İgilleyo. Il qarag'la. Il ana so'z bu İgilleyo. yoqqa chiqib ketadi ammoga bistoyni o'rnina. İgilleyo. Ошондо 읽을래요 못 봐. İgilleyo. Sizlerge aytam. 책을 읽을래요? Ne dedim? 책을 읽을래요? Kitapta okucu var mı? 네, 책 деген 기태와 책을 기태 T도 담아 을 müçösü bu ne müçösken? T болып қалады 책을 읽을래요? же болбосо башка сөз. Газетаны не дейбиз, эжисиңер? 신문 맞아요. 신문을 болып қалады. газетаны дейбиз да, туурабы? Газет 신문 읽을래요 десе деле болот да, бизделер. Газета окуйсуңбу дейбиз го. Газетаны окуйсуңбу же газета окуйсуңбу десек болот. Айырма жок. Болгону биз азыр үйрөнүп аткан үчүн 신문을 읽을래요 деп үйрөнөбүз, биринчи. 신문을 읽을래요? Не окуп аткен? газетаны окуйсуңбу? Эне? туурабы Маку? 맞아요? 맞아. 네, 쓰고 있어요? жазып алдыңбы? 썼어요? 어, 어, 네. Так. жазып алганга силер да 신문, 필문ду билесиңерби? Точно? газета эмне экен? 신문 жазып кала буларды. Же видеода көрүп алсаңар болот, 신문 эмне экен бул? Көчүп жазып аласыңар, газета экен, Так, пункт коюп мындай керектүү нерселерди сразу моментте жазып алгыла. Аларды мен кайра неме кылып кайталай берсем, силер аны жаттай албайсыңар да. Аны өзүңөр жазып алып туруп жатташыңар керек, За, кийинки. Патчим жок сөздөр экен. Эмне экен? 가다. эмне болот? 갈래요? 갈래요? 같은 받침 쪽도 받침 노르나 르게 같게나 갈래요? 뭐 같게. 그러니까 ойно деген сөз бар. Жана 놀다. Bizde ушундай эчтер бар да. 받침인데 ы уже бар да. 놀다. же болбосо 살다 деген нелер? 살다 자쇼. 자쇼. молодец, 맞고 잘했어요. 그러니까 팔다. 팔다. 사투. 사투게나. 아, 사투. 사투. 그러니까 알다. 알루. билүү. 빌루. билүү эмне экен? Айда. 알다. Булар канча өзгөрөт? Учуш жакка өзгөртүп койгоч жөн эле. Салта жашоону. Жашап жатам дегенде. 살라요. Сарайо. Данын ордуна себеби бар турат, дага чейин турган үчүн о жана болгондо бизде айо мүчөсү кошулат, Ошондо сарайо болот экен. Кийинки 살아요. парайо сатып 팔아요. сатама? Арайо. 알아요. баардыгында бар экен, Сарайо, парайо, арайо. Сарайо, 알아요. парайо, арайо. Өткөн чагы кандай окуат? 살았어요. 알았어요. 팔았어요. 알았어요. 알았어요. эми бизде бул мүчөңө өткөнбүз, туурабы? ылле요. Анда кандай окуп аткен карагыла. Пачимде ы бар болгон үчүн жөн эле уже өзүнө эле нон эле коюп коебуз. 네요. ушуну эле коюп коебуз. Анда бизде 살래요 болуп аткен да. 팔래요. 알래요. 알래요 болуп аткен, 네. 춘득분 살래요? деп суроо койсок эмне болуп калат? Майнси 살래요? жашайсыңбы? 사투 팔래요? 알래요? 네. 알래요? билгиң келеби деген маани болуп калат да. билесиңби дегенде, 알래요. 좋아요. 네. 잘했어요, 다들. эми кийинки мисалдарды кылабыз. Давай. окуп туруп которобуз,
마쿠메는 어로토베 꺾고 Ne okuyor Reyna? 같이 놀래요. 이놈 카투치 하러 그치? 주말에 우리 Biz temas günü çoğu 놀래요. 포토로 미니께 주말에 biz 우리 같이 놀래요. 네. biz temas günü çoğu no notreo 놀래요. 놀래요. 놀다 되겠니? 되든. 오늘 루브 더다다 놀래요. Oynaylı 루브 temas günü çoğu oynaylı 이 주말에 우리 같이 놀래요. демалыш күні biz çoğu кыргызча фотосуңар болот нагарала. 주말 деген демалыш күнү 우리 biz biz 같이 çoğu çoğu 같이 놀래요. 놀래요. 오이노일루부 됐잖아. 오ynaylı 아까 biz 수능 кылып атабызбы? ошо 놀래요. 오이노일루부 десе не деген? 좋아요. 좋아요. жақсы. 좋아요. 고맙고. жақсы. 좋아요. 좋아요. жақсы. 오와 деген 마인드. 아하. 같이 놀래요. 이 çoğu 같이 oynaylı. қарала 받침대 트 туруп анан тоголок анан 이 болсо бул 같이 болот 같이 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 놀래요. 놀아요. 같이 놀래요. çoğu oynaylı. 저거는 네 같이 놀아요. 좋아요. жақсы 같이 놀아요. 저거는 걔나 기기 무슬림 내일 뭐 할래요? 내일 에땡아 알아요? 뭐 할래요? 뭐 emne 예? kılalı. Emne эмне kılalı. кылалы Etten деп emne жатат. kılalı. 아하, 이 эмне кыласың? 내일 뭐 할래요? десе, ертең не кыласың десе, не дейт? 저는 Çoğunun tipesi 집에서 söyle cunamın. 유엠에스 Etten men 이 üden. Esalamın. Etten men üden esalamın. 네, 저는 집에서 쉴래요. 걔나 맨 에땡 үйдө эсалам. Esalım. 에땡에서 에땡 내 많이 좋아해. 내일 뭐 Ha etten 할래요? yok. деп 물어봤자 에땡 не кыласың десе, 저는 집에서 쉴래요. десе болот экен. Men üden esalamın. 네, 저는 집에서 쉴래요. 카라 bizde ayırmazlardan 노제대체 을래요면은 жана 고싶다 деген меле ме 고싶어요 деген. эсиңердеби? Geldim gelet. Mende ise kılgım gelet. келет бирдеке кылгым келет Gelet. кылгым келет деп коеюн жана кылгым келет бирдекени кылгым келет 고싶어요 을래요도 бул бирдекени кылам деген экен мисалы асманда учкум келди деп айткысы келиптир да мынтип айтсак болбойт асманда учам деген маани болуп калат да бул ылеё деген жөн эле өзүбүздүн мындай чечимибиз бирдеке кылам деген чечим 고싶어요 бул кылгым келет деген учурда Gelet. колдонуп туурабы мисалы асманда учкум келет деген маанинде эмне деп жазып койсо туура эмес болуп калат экен Eme kılıp koysa, Leo kılıp koysa oturamaz sokak туура da. эмес окуйдучу ушуну 하늘을 Ha, Hanım, 날려요. hanım. 날다 деген сөз дагы 받침대 лызы бар экен. 날다 жазып алгыла. Учуу деген сөз бул. Учуу. Nerede? Кантип өзгөрөт? 날다 учуп жатам. Nereye? 날아요. учкам. 날았어요. Nereye? 자, молодцы. 자, 하늘을 날려요. бул жерде анда кандай маани болуп калат? асманда Uçam. 우참 되고 받았다. 우참 뭐 봐봐 우차 과입스 비슷한 거죠. 하나도 지역에 날개가 없어요. 우리는 날개가 없어요. 날개 하나 날개 되게 하나 날개인데 жазалыла көрүнүп атабы 날개는 мындай өйдөлөк жазайынчы 날개 канат экен 날개 канат учуу деген 날다 экен 날아요. 자, анда эгер биз кааладым деген болсо анда мынагу болуп калыш керек эле мынакей биягында жазып турат эмне дейт асманда учкум келди 하늘을 Koşuyor. ошо Koş. 날ды айтабыз да 날да да мүчө значит бизде данын ордуна коюлат постоянно эсте болгула 날고 싶어요 дейт келсе 하늘을 날고 싶어요 асманда учкум келди келет 하늘을 날고 싶어요 деп туруп айтат экенбиз 하늘 деген асман негизи бул жерде асманды учкум келет деген маанисин асманда учкум келет деп калат 하늘을 날고 싶어요 бирок буларда ыл мүчөсү коюлат экен 하늘을 날고 싶어요 асманда учкум келди
좋아요. Emin misallardı kılavsan, жақсылап düşünüyorsa, şu misallarda kıl öyle. Misaldın birincisin, azamat okuyta. Göçürüreyim be. Çivodo 돼요. 어, 네. Göçürdüm. Naki. 네. Misaldı azamat oku, anan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kılıp bölüşü alıp kılavasa. Suro belirtgemsa birinci. Azamat. 뭐 먹을래요? 뭐 먹을래요? 그래서 ne diyeceksin? 네, 뭐 먹을래요? 대세 저는 비빔밥 먹을래요. 느낌사. görüşlerde soğuşlarda okusa olata. 저는 비빔밥 먹을래요. Ne diyeceğimiz 뭐 먹을래요? 되겠니? 자막 emniyeceksin. 제이슨 Emniyeceksin. Emniyeceksin geldi ya. 뭐 먹을래요? emniyeceksin. 뭐 먹을래요? 대세 저는 비빔밥 먹을래요. 네, 비비방 제이슨 geldi. 문제도 ошо жегим келди деп майысын которсок болот бирок жанагындай мен жейм дегенде мен бибимпап жейм Ben 비비방 저는 제이. 비빔밥 먹을래요 дейт 뭐 먹을래요? 저는 비빔밥 먹을래요. 비빔밥 деген мына тамактын түрү да. Корейский бибимпап деп коет. Ошо тамак. 비빙. Күрүчтүн үстүнө жумуртка, бир чөптөрдү, анан дагы эт, неме, сабиз, ошолордун баарын коюп туруп, аралаштырып жейт. Неме кызыл жандай, ачуу немени кошуп алып. Gochujang дейт. Göpçeli tuttu. Көп жейт да, жакшы. Кийинки дагы Эрлан кылат экен. Суроо эмне болушу мүмкүн? Рамен экен да. Анда суроо эмне болот? Туура, момо келе. Эмне жейсиң? 네, 뭐 먹을래요? 드세? 라면 먹을래요? 이렇게 작시. 비행기. 백인치니, 맞고. 레키친. 뭐, 지금 뭐, 뭐실래요? 뭐 뭐실래요? 드세요? 뭐, 뭐실래요? 뭐실래요? 오메스다, 뭐가 있어? no. 아, 마실래요? 뭐실래요? 마실래요. 마실래요? Ne içersin ya? Ne 마실래요? içersin? 뭐 마실래요? Sen ne diyeceğimiz? Joper, 맞고. 저는, 저는 저는, 커피실, 커피를, 뭐실래요? 커피를 마실래요. 마실래요? 마실래요를 마실래요? 마실래요? 마실래요. 저는 커피를 마실래요. Men 커피 içmişim geldi deb qo'yapmiz. Keyingi üçüncü. Orozabek ne qiladi? 뭐 하고 있어요? 뭐 해요? 지금 이 남자가. 자, şuna qarata so'rab beramiz. 뭐? nima ko'ruv degan so'z qanday? Nasıl dedi? 봐요. 나는 한국 봐. 벌레요. Yok, 뭐? 벌레요. 보다. 받침적 söz. Bugün 보다. 르 부자가 취했다. 벌레요. 뭐, 또라마고. 뭐, 벌레요. 뭐, 어떻게나? 뭐 벌레요? 대신 니네생 대답해 주세요. 벌레요. 대신 저는 텔레비전을 벌레요. 기기. 딱. Muslim. Bu жерде суроо эмне кылгыңыз келди, эмне кыласыз да? Эмне кылгыңыз келди? Sağlık geliptir. Sağlık geliptir. Ошону айтабыз, эсалам дейт. 일하다. Хада деген сөз да. туура. 일했어요. 뭐 할래요? 뭐 할래요? десе эмне деп жооп беребиз? 쉬다. 쉬다 эсалова. 네, 쉴래요? 저 벌써 쉬고 싶어요. 드색 볼어드겠네. 쉴래요? 쉬고 싶어요. 드색 볼어. 네, 좋습니다. 잘했어요. 다들 잘했어요. 자, ino tekstni men biraz özüm okuyup berip koyom. Anan reske kotor olsa. Jo bolsa tez tez okuy koyolu. Kimge geldi? Merimbek menen Azamat. Merimbek çoğu bon bolosum. Azamat Tuan. İlgiseyo. Üstündeki nimek
간장집에 뭐 주스 алкушек мен 기대는 뭐있자? 자, давай. 이 오고, 이는 가도록 자, 럭스베. 응? 몇, 몇 분이, 분이했어요. 몇 분이세요? 어서 오세요. 몇 분이세요? Tuamızda. Di. 아크나 가도록사? 분명히요. 두 명이에요. 자리 있어요? 근데 수로비로 봐봐. 이 유니스 가도록 자라. 도작다. запись-то 얻었다. 네, 있어요. 네, 있어요. 이쪽, 이쪽을 들어 이쪽으로 앉으세요. 앉으세요. 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 네, 이렇게. 아하. 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 저는 비빔밥 먹을래요. 조한 씨는 뭐 먹을래요. 투한 씨는 뭐 먹을래요? 저는 이 김치찌개 먹을래요. 먹을래요. 저는 김치찌개 먹을래요. 여기 비빔밥 하고 Seyo. 김치찌개 주세요. 꼬들어 어서 오세요. 되게 Hoş hoş geldiniz. geldiniz. 정어본 돼. 정어본 되게 뭐 emniye сотрудника 정어본. Oturun. 아하. 저 뭐 소셜님의 обслуживающий персонал다 정어본 되겠지. 어서 오세요. hoş geldiniz. 몇 Hoş geldiniz. 분이세요? 되겠니? 뭐몇 Kaça kişi ister? Kaça kişi ister? 반차 기시시 Kaça kişi? 분 되게 뭐 사람 되겠니? 이잖아 아니면서 Silo 아, oturur. 여기 사나간다다 명 냅다 사나이까? 남나가? 한 명, 두 명, 세 명 냅사나 지내가? 한 명, 두 명, 세 명, 네 명, 다섯 명, 여섯 명, 일곱 명, 여덟 명, 아홉 명, 열 명 냅사나 왜요? 딱 어떻게나? 일리 한 분, 두 분, 세 분, 네 분, 다섯 분, 여섯 분, 일곱 분, 여덟 분, 아홉 분, 열 분 냅사나 싹 어떻게나? 카레이스키 산나 몰라? 몇 분이세요? 간차 키시 되세요? 두 명이에요. 두 명이요, 되게. 그러면 Peki kişiyiz. 형 되게 뭐 수습들도 сөзместа. А много сотрудник сұрайды турабыз. Қанша киши істе сылық түрде сұраса бұл өзінің сылық түрде айтпайды да турабы анда сылық түрі неме болып қалады да мындай этикетке жатпаған да 두 명이요 deyken ha. 두 명이요. екі адамбыз. 자리 있어요? 자리. 어른 말을 Anda 보다 oğlum 자리 var. 있어요. 자, üstündeki sözlerden 자리 있어요, 자리 없어요 되는 söze. 자리 있어요. 어른 var mı? 네, 있어요. Neyse o var. 이쪽으로 앉으세요. 네. var. 이쪽으로 되게 bu 이쪽 되게 bulacakta 되는 söze. 오른쪽 되게 Uzakta. 오른쪽 오른쪽 되게 om작. 왼쪽 되게 sol작. 쪽 되게 되게 작 되게 söze. 안다 이쪽 무슨 영광ken. Uzak. 저쪽 무슨 영광ken. Peki. 맞아요. 나 저거는 오른쪽, 왼쪽, 이쪽, 그쪽, 저쪽 때 발사가 어떻게나 앉으세요. 이렇게 이쪽으로 Uzakta var. 앉으세요. bulacakka Uzak. oturunuz dolar. 앉으세요. 되게나 하나 아. 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? emniye bileyin de. emniye bileyin. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 되면 비빔밥 Ben benim. 맨 비빔밥 지금 geldi 되겠네다. 저는 비빔밥 먹을래요. 드세요. 투한 씨는 뭐 먹을래요? 어떻게 된 소리 같다? Tuamızda ne diyesiz? 아시스 임리제이시스 뭐 먹을래요? 뭐 어떻게? 춘득 부분은 네. 텍스트가 텍스트 20-30 жол оқышыңар керек, чтобы тіл жақсы өсіп жүйені. Мінекей қараңыздар, түйінде қалған жоқ, қалды. қалды ғой біреу. 투한 씨는 뭐 먹을래요? 네. 투한 씨 임리제이시스 десе, 저는 김치찌개 먹을래요. 네. мен болса 김치찌개 жеймін дейді. 김치찌개 деген бұл 김치ден жасалған ачуу шорпа.
저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 되게 뭐? 안다. 안다. 그럼 안다. 이 불젤게 되게 쓸까? 여기 되게 불젤다 들어. 불젤. 여기 비빔밥 빰. 먹고 비빔밥 자나. 아 자나. 네, 그래서 김치찌개 주세요. 주세요. 메코노스. 네, 그럼 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요. 어제대 분 되겐 adamlardı ılık durdu sana kanday tavsa 한 분, 두 분, 세 분 되와 요즘에 처음 들어봐. ölsün 총로도 ılık 돌아 하나 아버지 클리엔. 이저보서 사장님 Yani oşolorda bunun kıymetlileri yok. 돌아 요즘 그렇게 재택들이 요즘 수 알데는 쓱 dur다 한 명, 두 명 왔어요. 내가 했었고 알데는 쓱 dur bırak 분 되게 öte canday öte ılık durda üstünde ılık dur var ılık durunda üstünde katı ılık dur var da aslında öyle hatta 가리틀 오신다. 슬럭 뜬다. 울울라도 갖고 미누타가다 걸었나? 군. 미누타. 미누타가다. 그러니까 미누타 başka manya. 이. 아, 그럼 기마이 군 냅다. 돌아 분 미누타 iki 마인 줄 알아? 그래서 분든. 그리고 아담께 그리고 미누타께. 이게 저 분이 우리 사장님이세요. 네. 니도 이도다. 저분이 우리 사장님이세요. Nem bir. Atigi. 이 bir. 대티기야. 하나. 저분들. 대티기 분. Adam 아담 못 봐. 대티기 아담. 우리 Biz. 사장님. Biz. Bizim Cenahit Okan 사장님 деген bu direktör da direktör. 우리 사장님이세요 dese bu tehdit kişi bizden direktör da 사장님이에요 degendi neler sılık durum yeken 이에요 sılık durum. 이세요 desek bu hakkında sılık durum 추측이시네. 저분이 우리 사장님이 사장님 bizden çok mu? Onun için bun cana 이세요 degen müçleri kullanılırken 이에요 degen müçleri 그러니까 사장님이에요, 대세요, 이에요, 이세요, 너나 이에요. eski adam gelmiş ama 대티가다 bizim direktör, bizim начальник 그쪽으로다 사장님이세요, 사장님이에요. 네, 깅크스. 뭐 드릴까요? 빌려줬다. 엠예베레인, 손님 뭐 드릴까요? 손님 되겐 뭐? 코녹. 일이 님의 코녹 되겐 썼다. 코녹. Klient degan ma'noda klient kelganda biz klientga qo'noq aytamiz qo'noq keldi deyapsa 손님 뭐 드릴까요? 손님 뭐 드릴까요? Eline vereyim. klient aytadimi qo'noq mehmonda shunda ne deymiz bu yerda siz degan deydi emne qalaysiz deb 손님 deb bizda qayrilib aytib bo'lish kerak a qo'noq emne qalaysiz deb так 손님 뭐 드릴까요? deyotganda koreysda qayrilyapti 손님 뭐 드릴까요? 자 Eline vereyim. yaxshi Qalaysa. 잘했어요. Так, жақсылап, бұл tekstni 10-15 жолы оқып алайық.